Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Temaşavan hece selamu rahmetu berekete Khuda sever tevekka ve hamd Khuda ricaleki di. Se ekran Rehber TV Ebu Meyvani Malawe Seyyid Emel'in huzura ve hazire Seyyid'in khairatın. Khairat Khuda ve Khuda ecma'in razime inşallah. Ecma'in temaşavan hece persi Khuda telefonu persin de beşa yekemde inşallah bersiva ve be bizin dibidin. O de beşa diyemde her cari seraya WhatsApp'ı وكارم پرسی خواه بپرسن سید سیم چند پرسن خوازی جوان دست بیکم سی چهار حبانه دبی یکی مذهبی حنیفی به o zamanı خواه dolğub ki yani ticaret ki zamanı خواه böyle dedi lazım via gusli bigre dedi ave çiki خواه deve خواه vardı şartı vanı ekşi dedi gelo kara naklik mezhebi nav ki icrar tune Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bi nesta'in. Ma'lum Khuda azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de be ma ceale aleykum fid dini min harac. Böyle. Khuda dinde harac sıkıntı zorlamayı ne de serve. İnsan ki vakti diranı kiras kırın diye o kiras vazife diran dibine. Malum da mezhebi İmam-ı Hanifi de, İmam-ı Ahmed ve Hanbel de yeki cünubet takhulina göre deveyi xo aveti verdan vacibet. Böyle. Mezhebi İmam-ı Şafii de İmam-ı Malik de sünneti. İce vakti diranı kiras kısın diye ev vazife diran dibine gibi bir şey kafiye. Yani van zorlama ilane girdine koyarak et. Hiç kimse ısrar etmiyor. Öyle ısrar etmiyor size. Evet. Telefon gibi hazır silah mı fikrin? İşte mi daha bir persili sihoda. Bursa'ya kenem ke khairatın. Bursa kenem ke. Suriye kimi seyler aya bu? Böyle kenem ke. Ya kızım rahatsız yani ki şef tutursun, tevda kıcınit kere tutursun, digiri dibit xevda sayed binem, psik dibinem, mukallam mezarlan dibinem. Yani durmuyor kar zannine en zaman çam ki ezber jit koyum sevda pavi da ama Çend saliye? Çend saliye? 22 saliye. Kamesi de pırsın inşallah. O da şifa khayri. İnşallah şeref hoşun seslerini seçelim. Kur'an-ı zane bukuyne? Kur'an jit koyne, paşi ser buhanda hayt koyne. Tamam kamesi de pırsın inşallah. İnşallah seçelim. O da şifa khayri bir de ama hadi Khuda bin. Bizler azim dua kerin. Ben tamam şifa dua bken seda inşallah jor dua bke. Dekit mesela ki Hanefi mezhebi Hanefi be دهرو لم باقش به دهرو ناقد دیساجی خونه دبینه لازمه اوی هر پازار یا جی خون آن خوشی مخوشیه Ana mesela hayza da من پنج رو ماسه دا چند رو پاقش دبینه پینا پازار رو ناقد دیسا کتی yani mezhebi İmam-ı Ahmed bin Hanbel de diyor ki sezde roji pakış bine roja çarda kubkebe khoyne bine diye hayze dibek cara diye hayze pisi sezde roja bine hatta mezhebi İmam Malik da dibek kingi pirek khoyne bine hayze o kingi tahir be tahir eşku yani izberi ana mesela hayza peygamberi Khuda aleyhissalatu vesselam yani hadis ki hakkı hayza da تشكينا قلت الجوري عادات بيركا حتى المذهب الإمام حنيفي رحمه الله عليه بدأ في خمر قلت يا أكثر الحيض 10 وأقل 3 أيام أكثر الحيض الدهر رجاء وأن أقل يجي 6 رجاء بحديث ضعيفة بتكون عالمات حديث ضعيفة بعملنا كنا مذهب الإمام حنبل سيداوكو يعني كان مذهب الإمام مالك كينجي خويني أنا كي بيرك هنا دائم عادتي وصمة دائما عادت بصير وقتی که مثلا به قدری که تابی دمه دا بازار رو تمیز بینه بازار رو بخواین بینه و چاقی بازار رو که تمیزش خو نحیزه و بازار رو خواین به توزی پنج را خواینه دی بینه پنج را تمیز بینه وقتی خواینه دی حیزه پنج رو دی o پنج رو پاکش میکنم پنج رو پاکشش خیلی میش بکوی دیسا. میش که دیسا حیزه. تمام. لكن tabi bire که دائم جا عادت مثلا خوینا حیزه bire گره ناس بکن بر رشایی وای. وقتی خوین bire گدینه پاری که پیر حرسز دبه. یعنی وقت شوتی نوجوده. وقتی که نو صابس خو او خوین
Ne ya hayze ya damarani ya nexweşkin yani. Jay her mece desmej. Her demiş ki ödezmiş. Desmej fikir. Mesela size bir daha telefonu mehene o İstanbul'un her doji ayekem kerem ke umkhir hatten. İstanbul. Alo. Kerem ke. Merhaba. Merhaba ehlen. Selamünaleyküm Seyyid Aradvejim. Aleykümselam. Pırsı kimin he bu Seyyid Ara? Beli. Vega dedi dem dirane xi plan çetkin. Okte plan çetkin sabit çedbe. Beli. Yani mirin peşkemete vaye roja kuan bimrin evi çava çebe merate çava çebe. Yani bedran evcedir keve derine keve çavab kınıyorsa. Bele yani sonuçta implant ve sabit bu ki dirane adeti sabit ve kumrin dedi jgene ameli başka mroni kare çek parabe. Beli beli. Kamesi da pırsın inşallah. Tamam selam ve hürmeti koz çeynim Seydara. Ehlen ve selam maati hudibi. Careki di İstanbul kerem ke umkhiratın. Selamun Aleyküm hocam. Aleyna aleyküm selam. Hocam, sakame önce soruyorum. Beli. Servis bekelago, Çin'e cami canı malat khuyne, mesela Kur'an khuyne ya. Beli. Acaba lemeş, mesela udve dil دخوينا مرة الميش كوا ياخذ سنة قضاء كشبر. Vakti Kur'an beykhondun. أري أوي تسليد خوينا. Eri. Kamesi da pırsın inşallah. Ama hadi hadi. وصوري كدجي هاي ويسترف بس. Ka kerem ke. أبيش. ميجا مغربي سريع صبي قضاء شيء بقربان Lemeca mağrib. بلي Kamesi da pırsın inşallah. لا حتى كان جي قضاء شيء دبا Tamam mesele pırsın inşallah. Ama hadi hadi bin khir. Ehlen ve sehlen. Size pırsa dahi am nefsandı bu dibe desmeja kal yani jibuka la yuidşki eştornivşki. Na, cibuka, lavi, hatta Akazı her hayat kıyameti Zenaski. Yani ana çava fırka bav, o sad bav lazım javancı ve buki naski yani. Bak buka gibi. Beli seda go keşkamın 22 saliye. O xavdet şnad bine derse var huzuravi namaye Google seyazmet beçi. Ana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vakta kud kednav ciyararza ayetül kürsi tkun. Sırf felak, nas ve Allahümme inni veccehtu vecihi ileyke ve favvettu emri ileyke ve elcetu zahri ileyke tabi dua pari deyece. Ve dua edkhan o Peygamber ve ki ve dua edkhane o surete ayetül kürsi. Felak ve nas bakhoyne khusen secara felak ve nas ve kul huvallahu ahad. Yani tetşki naisteri hatta şevaki. İşte vakti tabi vakti eguvan duayar van ayetler seri devam biket işki penabe. İşte tabi vakti bu biraz serpiste ranezi. O ser kilaka rasi yoksan rasi. Ve evci imkanı bir çepeli serpiste rasi xavne naxwaşt binin. Xoyn baş bu taharruk nake. Ya nakara xavne naxwaşt binin. İşte evci başna ve biraz yeki salih yani biz çilu yek cara Fatiha ve af kitab xoyne. O ve abi biraz çan roja her roje sebaqi fincan gibi koy inşallah baş. İnşallah. Mesela size bir daha telefonu mehne man bugün. Bingole kerem ke umkhiratın. Selamun Aleyküm hocam. Aleyna aleyküm selam. Ben bir sorum olacaktı da. Buyurun. Kaçak ürünlerin kullanımı ve satımı uygun mu? Caiz mi acaba? Kaçak ürün. Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? Selametle teşekkür ederim. Allah'a emanet. Batmane kerem ke umkhiratın. Selamun Aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Estağfirullah kerem ke. Seydana kantine işletmiştim, kantina mektebi. Beli. İnce sivero erojivere sebi 15 sal işte dahane. Az ziyad çavab kim, az bekim بكم كامل هناك ذهبت تنبه. أما سيدا برسي إن شاء الله. خذي فيخن بشر. أما هاتي خذي عليكم السلام بين خير خوشيدة. سيدا جوز دران تري إبلان ذكن. يعني صابته. دي بوك دراني مرفا. دي تري معلوم إنسان دمير غني كفن تشكي نابا قبره. قالوا توفيا شنو قبره شوي. Ana insan ki... هناك ناس تري زير جيت كن سيدا. Yani ku zeyr bike. ومثلا يدفع يمكن طبيعي أوزير إذاعته مال حرامة. بله. مر مالك بلسه باوجه قبره حتى إنسان كي
قبر کی پیران کی زیر مال کی قیمتی بکه قبره شرعا او قبر دیسا تیوکر مرکاره وکش وی مالی درخه دران که زیر به انسان که زیری تو پره کی باز کرد بک تف زیر بن گره وی زیرش بر دران یبکن هیوی دفع مکن یoksa izaata zayih kirna mal harame. Ama mesela takım çekiriyor. Ev takım kıpkira hinka vere garın derxin, gere derxin öyle yıkı. Lakin gir ne iş kıpkira defim tişkina. Yok iplen sanki yok çiğ yok drane. Eli ev yani başka yedi gira onlar. Başkası kemi kesin. Cüb gira onlar bırak da devide. Sıratın yani. Seda gol meja Mağrib gelo مرحلة شوت كار قضايا بك يعني من المجلس بيده ملكاري قضايا المجا مغرب أنا قصة راقص المذهب إمام الشافعي ده هر وقتها كراهة يجي مهربكاري قضايا بك مذهب إمام حنيفي ده بيك المجا روكي به دروبه هر الميسكي دي وقتها بيده قضايا بك لكن مذهب إمام الشافعي ده جمهوري ده قصة كينج بيخمبر عليه الصلاة والسلام حديث ياد بي وقت اللي ميسكي وزبير كرنا كريا ومتخوض أمان Kingi un şiar bina kingi had bireva ve çaxı bikin. Kingi kad bireva yola melmez nekiriye o çaxı qazab bikin. Ve nekirci kingi disa kuvveta ve giste ve çaxı qazab bikin. Qazad her vakti dadı ben. Çünkü mesela borcu Xudaya, dini Xudaya geri insan bakıp beri merin sevdanat ya van yani dini sellemeyci o dini ibad geri herkes bakıp da که مثلا دینی عباد و ای خدا جی علمی جی سر مرف تنبه مرف هر حضور خودی خدا خوزی بوی انسانی نکری که به دینداریا لمیجی و ای دینی عباد هر حضور خودی بله مثال سیاه بده هفت تلفونی مهنا ما بگرن یکم جوانه کرم که هم خیراتن الو کرم که الوانه گرم پرسایمه هیادش خوده که بله از همال سن ویجه گلو اسواستی نبردلیم و سریم از یابان ویجه خواهش بیست که من زم چند کارت کرن از گفته انت المجي خوان زايد سي كريا شار كريا تقولي نهفت خينوسا بله ما هر کر نکو کرکیجی ما بیده از خلطه Tamam, kamese yaparsın inşallah. Ekşi az amel yaptın mesela da rojiyet khane şeyim bigiremez wan kulli bike. Çava roji çabiye. Belli rasi sala rojiyan khan. Jbo naxoşiye, jbo tşki heye. Bu naxoşiye. Naxoş meneşim bigirem. Kamese yaparsın inşallah. Evet. Ama hadi Xude bin xeyri xoşiydi. Tamam xeyr işte. Ama ehlen. Jibingol kerem kem bxeyr atın. Selam aleyküm hocam. Aleyna aleykümselam. Baş inşallah hocam. Elhamdülillah. Kerem ke. Hoca mervi kime küçük kredi kışandı. Bu faiz kışandı. Nahacı per yüksek bir yer. Yani kati batalığı viyajını alima goti caiz yani viya kati batalığı diye zikaj le terör. Ya le terör narme gom Suriye xwazı paşi seyda karın mera telefon ejbi. Kamese yaparsın inşallah. Kamese yaparsın inşallah. Aman tixazı. Ehlen ve sehlen bin xeyri xoşiydi. Seyda go em ben derin camiye mela Kur'an edxuyne. Ya yeki nadxuyne ne şarta ko mala be. بدنگ دخوینن گلو مر لمیش که یا سنت آب که وقتی که جامی چوه أنا جامي جي الميجي الجامي ده وقت إنسان الميج بكن وهنكي قرآني بدين دنج بخينن وبلكي تشويش وان أهل الميجي شبه أو خناوي قرآني حرامة أنا بر جامي ده مثلا بخدش مثلا كي جامي سورة عما تسائلون عصر كي خينن o bedenki bilin bu oparla mermizan merv çalmış ki sureti amet saalune pişti asri ne sünnete peygamber ne tavsiye ki ne xondiye İşte mesela ne ev sureti ki mesela bxir pişilmeyecek sıbı mesela amana Resulü yahud mesela pişti İsa sureti mülk ev disa amana Resul yahud mesela paşa sureti haşr pişti şebaki pişti mağribi bana sünnet lakin ki merv bxoynadı cami da kadar ki denge bilin bxoyni
ve teşviş ser ehli ilmi çeve harame. Tesbihat ilmi ki beden tesbihat abke ev teşviş yani ser ehli ilmi çeve harame. Yani devir da be evki nakin ve riayete millet nakin cami cilmeci ve herkes her hal mecab ke ki mesela görüldü ki karabalık gibi Kur'an ko evka kelami Xuda evka bixire birab dizi bixine birab parlo bixine sureti amel sevle ve ne lazım emri godarib ki insan külmeyiz ki mesela godarken Kur'an'ı tabi Xuda da ayet kâd bi iza quri'al Kur'anu festemi'u lehu ve ansitu vakti Kur'an hat xwendin ve godarib kin skut kin ev ayet de haqqi ilmeyci ki imam vakti dilmeyci sure xwend ومثلا فاتحي خوان قال مر قدريب كه ند حقي كل درب هذا حتى الدرب تك إمام حسن قد واجه مر قدريب كده وكن الجمهور بتون عالمي إسلامي ده مر قدريب كه باش لكن لا لازم مر قدريب كه إذا إنسان كل ما يسبك يحتاج كل ما يجاوب كه ويتشغل أو كه يعني القرآن لا لازم قدريب كه أما القرآن بخينه وتشويش سر مصينات شيء أو يتشغل حرام يعني ندرس يعني مساعدة سيدة بدي أعمل تلفون هنا مواجه بقرن دياربكر كلامكم بخير عاطن السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة مباشر حتى الحمد لله خديجة راضي به كلامك سيدة ملا أنور سوريا كي مهبو بله سيدة زاروكك مدرسة ورا ميز عمري سيزدة سالي سيزدة درواسكي سيزدة مبر حافظ لغي دو حفتة تيرا ما وبرجاتي حافظاوي خوش وحافظاوي جهاتي ونسكني وهات مالي مغو سيدة برا جرى دعا بك التوشية كوي أم چاوك سيدة دعا بك سيدة طبعا إن شاء الله ما سيدة لكو ودقي وشو وكا برسيدة وينه؟ نا خوانيش برازي مرة دعا بك أمانة خوانيش سلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام أنا كلامكم خير عاطن السلام عليكم سيدة علينا عليكم السلام سيدة برسا كمان هابا اشتابا برسم إن شاء الله بله كلامك سيدة از إيوار درازين از دو حب معلا خونا خواهد بینیم یکی وی بوزه یکی وی جراشة اوی بوز خب که زراوه دریجه اوی دجی راشة خب که وها کنه اما قالنا ها بله بله اونا چطور سيدة عزيز كا سيدة بعثا خونا الله قال بيس از جيب برسم ان شاء الله تمام سيدة برسم اما هاتي خدي بين خير خوشي ده ان شاء الله سوا سيدة 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 izleyicimiz dedi ki kaçak ürün kullanmak caiz midir? Nasıl ürün? Yani diyelim telefon kaçak var piyasada, çay kaçak var Seyda. Memleket dolu kaçak malzeme. Şimdi memlekette bunlar açık satılıyor. Niye haram olsun? Niye yani hırsızlık malı değil bir şey değil. Hırsız değilse caiz yani. Şimdi mesela bütün Türkiye'nin malları hemen dışarıdan geliyor. Böyle. Seyda go القانتين دستيمة عن مكتبي dedi gedis bazı u berjoj yani cemin hep çucene. Dibi kelo Ramazan da çapk. ولاد رمضان دا بني رمضان مهكي شو خدات قرآن الكريم دا ومدحي كريه مهاك قرآن تدا نازل بيه وخدا عز وجل مثلا ده رمضان شريف دا هر إنسان جرى رمضان مها رمضان بعبادات تجابك ومثلا خورنا ويجي پیغمبر مدوي كي كيك روكي روجا رمضان بفترة وبتوني روجي صالح بقرجي جيبي رو رمضان ناقره Ziberi yuhay geri insanım tabi dikkat bikin. Yani hatta Peygamberimiz Aleyhisselam yeki ki hakkı Ramazan'ı, hakkı roji bigire. O mesela erkan-ı suudi bicibine. O a'dai khu zamanı vanş haramiyam hafıza bike. Yani ömrü çıkabe hatta İd salata hüyk nuş diye xuvel dibe. İza Xuda bizzat Kur'an-ı Kerim'de mesela emrtke yani bu hatırı ki roji bigirin. من شهد منكم الشهر فليصمه كيجا جيش بمها رمضان روجي بقرن إذا يكي روجي نقرأ تهري مثلا قانتينيات كان بكي تمال بديكي تيجي بي أرتاخي جنايبي يعني مثلا تبي أرتاخي جنايكي جنابك خدات القرآن الكريم ددبي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن بين آلكار لها
جهبرا لسر بيرو وتقواتي وقنجدي من يردمجي جهبرا ولا تعاون على الإثم والعدوان سر نيارتي وقناهنا من يردمجي جهبرا يا أو روجي دخو في روجك خويت على أوقا مثلا حديث قدسي دا خدا دبي بتون بني آدم عبادته كنت كجيرة لكن روجي جمرا دقره جبو من شهوتا خو خورنا خو و خورنا خو ترکت که روزا قیامتی بیزاد خدا دبی ازم کافاتا یود بنوی او قاسا روزی کی بخیر خدا جی حست که و مروی جربه هنکی گو بخونو و بی معزلت و مروی تشتاب فوزی که نجوز Rotana kadar ziraatını nasıl ya? Gadepçuk. Gadepçuk yani mesela o gün karab da beri. Yoksa mesela Ana dedi froşa gadepçuk. Gadep miktar yer. Gadepçuk bin ekun mesela ruhi selam farz ne ve karab da. Ya insan ki mesela nakhaşa mervezana ve mazerete ve özürlü olarak mesela ruhiye Merve nizam mesela. Merve nizam be مرو زنبه ایلا که ایکو مخصوص دبو علمای دخولی سحرامه. بزنه من زنبه بیایی بخواه. یعنی که روزیا خود خو بیا حرامه گره مرمونه چیمی دبا آلیکاریا سر گناه. گره مرمونه. حتی کتاب فقید بین آیا که ورد دکانی آن با بقاله و مثلا تشکی جی بکره خورن که وزانه مال برو دخو و نب معزلت حرامه که بفروش. سيدي معلوم مثلا كي بر عام أنت لو كنت فكرين دكان فكرين برتش فكرين هرجي فكرين بينك يعني أنا دفردا رو بني بيخمبري مع عليه الصلاة والسلام بعث إسلامي تك أبديني إسلامي تبي أول أبي حكم راضي سيدا ده تلفونه ما بقدر مثلا تشكي بسكنه سعادة وبه جموشي كلام كون خيراتن السلام عليكم سيدا عليكم السلام سيدا بروجرام بخير و خدا جو راضي به إن شاء الله سيدا اتخاذم سوري كي بپرسم بله او ما انا يك جماعه تكرا ما او كر ملتي كر نمجدا سوري وقتا سوزام سوره مخون نهات بيراما اسكر يعني مغلطي نه خوند او ايت نهات بيراما اسكريم زفريم سري خاتم جي خود سام گوبك دربازم نهات بيراما جرا دديا زفريم دورام دروازه سورک دنی کر مرف چند جرا سات کاره بزبره و مرف دکاره دروازه سورک تنوه نمیش خیرانه وه کام مثلا پرسی انشالله تمام خدا بین خیلی خوشیده مردین کردن که بخیراتن مردین کرم که الو کرم که السلام علیکم علیکم السلام بله کرم دقیم نایوه دنگته كلام كيف شعور هاتم سيدام الحمد لله خدا جو راضي به سيدا سورياك ما هو من صوت قرا بله سي بين صبري ما غرسك كري تري تري جانا دي وجهي ما اختي كري جو دبران جو كوي ده دارا جو وقف فقيره جو شو بخو جا رابو بعد سي بين صاشي خوجي غرسك شو وفات كديه وقف خوجي وقف يجي وفات كريه جانا تورني ودركتي دبي دارج اشبي ذاتا دركتي دبي شنا دارج ما يتشكيوني وندبي شاو يعني بكام مثلا هفدو بدن فهمي ميريك وقت وقف كر وي عردي وقف كر يا وان دارا وقف كر دار قلتي دار نه قلتي عرض او ابي ده دار قو وان ده دارا وقفن حتى وقت حتى وقت صعب وقت رفركري وبينج دار كتي نقبي بابم جي قلتي ولا بينج دار كتي نقبي قلتي تري ديري ناير قلتي تري ناير قلتي دعو مرس ابجي قلتي حتى دار يعني يعني دار اشبي انا دار ناير تمام وقفه ميرك دار بيه وقت صعب رفركر برا تمام فهمتك نقبي ادخوازن افهمكم وقفه خود دار كريه نوسا دار قلتي با دانا بخو با نازميه بخو تمام كامل سيدا برسي ان شاء الله وقت برسي ده هنا لا صعب اما هاتي خدي بيت خير خوشيده سيدا سر مثلا روجي ودكان ولوقنت والحاصل يعني ابانا شنو پیغمبر عليه الصلاه والسلام ديني اسلامي ولوي حكم رابه برابر حبو اوان فروزاد اسلامي رابه انصونه الميج رابه يعني روجي مثلا ملتي ما باش الميجي بيتر önemde روجي
چونکی ساله مهکیه حتی ای که نخواست به نکاره بگیره اوجی خدا لی فرض ناکه مثلا وی فدیه بده فقیره ایجا tabi دوی روزی دا مثلا هنکی هنه والله نرتیب دینی اسلامی رات کن اما مخصوص هنا تشویق احمد کن که هر آچار چارشا بخون جبو که ملت را ریزوه تشویق اوجی بخون اولا نرتیب دینی خدا رات کن نرتیب خدا رات کن خدا تو قرآن کریم رات به يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي أهل إيمان والنيار من والنيار خو نكن دوس بمحبة وحسكن بعصوان نكن يعني إلو أنا متب دزان مثلا للدر ودوان دولة خريستيان وكافر ويهودي يسكن نيار ديني منه لكن مملكة ماذا هنك أنا بنا نيار الدين قد زان بيد ويا مسلمان جي والله هنج يهودي خريستيان بيتن نيار تيفي ديني تكن أنا يكي كنا خاص بجي بلاد مال خدا روجي خب يا مسافر به يا مسافر به ندرنك ve çarşıve hürmeta rojiz bu hatırı hürmeta Müslümana bir ama babu kali medbin beri mesal be fallah bun hal slivaman got hayat edavan yemek açık çinet ki o bro yemek bin ara cirana çinet kir ek fallah bu ne Müslüman bu hürmeta dini marat ki o Müslüman ve Müslüman halbuki ne Müslümanıcı ne ertib dini İslami. Mesela deniz Ramazan şu selam mesela İslam eda. Yani van İsa yaki kubke yani bu hatır tercih dünya kul ahiret etke. Peygamberimiz Aleyhisselam diye ve dünya ebediye dünya faniye ve ahiret ebediye ve ya ebedi tercih bkin ya fani. Vakti ya dünya ve ismine disbat bemir. İbn-i Hizra kudaysa hayat ki ebedi de severse. Yani bu hatır ki çan kuruş para vere desteğe ve tercih dünya ya ahiret etkin. Evet. Sida gol meştikin سلمزي وسوسة من بتشيد بدور كذا سيارة كذا يعني بروسس هم هي ده بس يا جماعة بيشي أنا وسوسة جارجي بيخمري مدبي الشيطانة يعني إنسانك زيادة وسوسة تشبو أوجه تسمي وسوسة بك أو حياته وينامين ديانته ويجي شو أو حياته وحزوره ويا الدنيا وآخرته تبرشه كل مقصود شان ركعة كذا كار البرخو سر شالك مثلا شار هم مجل مجل شار كعتيدا شار هم موريك دينا برخو چقا کرابو برای یک آریب که وای مرکعت کی کر یا دیاسیا بوی هایی جرا جایز یعنی ایجاز بروی یعنی چه جرا رکعتی که ولان زمانی چنده میکن دبک حافظه و کیم بوده دوی دا کاره مثلا سه حموری که او بکه هر جاری رکعت کی کر کرابو برا بوی هایی بکه یعنی yani begara vasıfsız şu kolmazın ne ki? Vasıfsız kiş kalmazım ki sıvıya terkal mecib ki. Hava mesela Müslümanı ki alimin belki satırını vasıfsız ki terkal mecib ki. سيدا قول الميت سي سال بري قضاء كردي قضاء مهنة جبر نخوشي زنكانه بقند بيقرا شو كان روجي الميجي روجي روجي وقت نكار وجرى فدية بده هر رو كيش بروا نجرى فقير كسر اسمه وارد تيرب كل قولي مزه إمام حنيفي فطر كل مزه إمام الشافعي ني فطر شيء بس كافية ده حب تلفوني من مساعدة سيدا بام بقرن إذا ني كلام كم خيراتن بخير سلامت ابراهيم الله دوليه هيا بله مثلا نزانا نتاخ روجي بنا ودبي ابزي روجي بقرم واجي بينا شاي مثلا زاني دام سرومية سريوي ديا وبزورا خد قرا كابي وندبيتش نخوشه والله çok şükür ne خوشم ama فهمناك مثلا ناشتغل نزانا نتاخلي بينا tamam ama şey he neyse ابدام سرومي هاي ولويا يعني يا تبي يا تغلق انا يا تغلق يعني او نزانا نتاخلي بينا ودبي ابزي روجي بقرم كامل سيدا برسي ان شاء الله وكنا برسي هنا ده قلت هزون يجي بكريه مش هتفهمناك اما هاتي خدي بنت خيري خوشي ده Diyarbakır kelamkom bixeyr hatin. Diyarbakır. Selamun aleyküm hoca. Aleyküm selam. Lazım edeki tezoni bugün. Ben bu az naxoşum, şeker meker ilmiye. Xuda şifa xerivde. O tansiyonu mice ya rojiye narim seyda ya seyda kana xeyr sawal ki. Kame seyda perse inşallah. اما هاتي خدي بنت خير خوشي ده سيدا قو يك جي مرفكي
faiz kiriye. Böyle. Bu faizi kete ben deyna. İşte ana deyni pırpırçıyone. Demek pe de ki faiz خود kefe beni. Ve merkez zekata xablıca o deyin dert yani. ولكن أو مرف توبة بك استغفار بك بوسمام معلوم فايز جناكيش جناي كبائرة أن جناي معظنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بحفظ جناي كباري أنا كوج موبقات الموبقات يعني خوي إلى الأقرب كم جهنمي أول شركة تي أن جناي إنسان إسلامي قتة ديا مثلا السحر سيو مثلا فائزة وفلانة فايزي أن جناي كبائر خيط على إعلان حربي كريه بإنسانك معاملة فايزي بك إذا توبة بك استغفار بك صوز بدا كوزا إندي في تشتيناكم إنسان كان سكر فضي سيدا قو براسي قو قده سالية چي حافظي دو هفته ما حافظة جباشه أدبه أنا خوينم هم قو براسي دعا بك قالوا توصيه كي سيدا جمعه خدت على بيش شيريم كوقتك نات تشتيك حفظ كريه برا أوش خال سري بسكنة لا لازم القرآن تبحيث بك براوي بخينة تكرار بك لكن برا عربي بخينة إيكو حفظ كريه معنوي القرآن دا كارهين بك بس برا عربي بخينة هذا مدرسة سيدا قد خودة تعبير كناكي تزاني ده هم معراض بينه وتديش وصفه معراج باشكر والله كتابي خوناك بحث معاك معري الراس دسمني آتشخه اكو آتشخ دسمان ديمر بك خلو سبيجي دسمني جزليه إذا برا خص دسمنا محافظة بك نيارا إنكي بيرا بلكي خاين تيبك بله سيدا قومز فاتحة خوان بش فاتحة مز زميل سورة زميل خوان يعني أم بين سورة بش فاتحة هات نيفيد ساز وگريام هات نيفيد ساز وگريام هات نيفيد ساز وگريام مخافت سورة كيدنا يعني أوزرارنا لكن وقتك هي نكر جاركي زفري برا عندي لويدري هالركوع أري ما نفرز نفرز إلى تشنجاوي سويتي بقدينة بله زراتنا جو سيدا جو خدي أرد أم بين ده دارا وقف كريه بله وان دراجي تدي رزيان ده ناقرن بله قالوا حكمة فيها شيء إيدنا جديد بوا إيمي فلان أنا كي كدارا وقف كعرض وقفنا ك ويشغل أبدار حطاني كهاب الميوة بقري ميوي وقف يجي جرى بيجش كيرانا عموم إنسان رانش فقير رانش عالم رانش طلبة رانش صان قلتش فقير رسالة فقير جالس فقير وقف عامه يعني وقتك حش جعلت شد بيجي عرضنا بوقف وقت بيجم دارا عرض شيء خدي كنا فروت به نوسع عرض خنا فروتي وقت يفهم عرض بفروش يجي بفروش كيجي حتى بدارها من دار وقف تمام دار وقفن جان دار رزيان شون الدار عرض خدي خنا اي خوينه اي خدي خوي ميراث يعني ميراثاويه مثلا سيدا بدها بتليفون هنا باطماني كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام خوجا من سوالك سيدا برسيا كلامك بشكل أب مسألة بلغة مدجي وصاد نافا عيلاد صورنك أفش بوي ميراث مثلا مالنا هنا مالي ده مثلا فرص من شخصك درتي دروما باوي براي بشكل دشكي اف شخص يا مسلكك يا تجارتك كي دروما ديو باوي خو وعائله خو بيش بدبي دبي حق ديو باوي من بريم السرم هي اني سيز دستيفا بقرم والسوريجك زمانك درباز دبي اف انسان د پاری کرنه د سورنا yaşamıştıkın و اف شخصي گو اف انسان پیشیا خو و سلوکlemiş کرنه duruma hoş kiriye دناوا topluma da te şermezar kırın و te suçdar kırın o ka kabahata kiriye evji dnava topluma da bir mesele yani dibe filan aile tiştatiye serevan işte filan kes aile xo buya xoyi sorun yaşamış kiriye ejihma ki xo xlas kir tv mesele tv durumu yani seyda serve kon yakçek jumla bölge mera nasihat kirana kad dini boyutu şey yani ev şahıs gavamalte parikine tefkir kaydgin dibetji okami va bazı mahazire bazı mebeji tamam rast bazı beji evji yalnız
ئەvێ ئینسانی بیلگیا خۆ تەجروبە خۆ تەش بۆی ئایلا خۆ سەرف کردیەوە تەواز دوو خۆ قشان بیێ و ئانیە دەرەکی ئەv ئینسان دناوە تۆپڵمە دەی شەرمەزار بکەن هەم دناوە تۆپڵمە دەبی سەبەبێک و ئایلەژی هەژەک تەشکیلی و دەبی سەبەبێک و هەنێک ئینسانشی عیبرەتێ ژێ دەگرن بێ خۆی ئایلا خۆ ناکەن بۆ یاردمجی باش مەسەلا هاتفامی ئینشەڵا سێدا پرسن خودش وەڕازی وەسەلام ئەماهاتی خودێ بێ جی ئیستانبول کەنەم کەم خێراتن السلام علیکم عەلەینا وعەلەیکم السەلام چاوان سەیدا حەمش خوددارە اونجی باشن خودش وەڕازی بە خودە خێرەوە قبول کە سەیدا دو حەب سوالی معنە بەلێ ئەولی از شافعی مشخوا نها مروتشە جامیە پێ مەلای حەنیفی و مێشت کە جامیە مەلا سەهوی سەجدەسی دیمایت بە او اتحیاتت خوینن صلی بارک ناخوینن تشته سجدی سلام داده پاش اتحیاتت خوینه دوی زارا داده یا نروج عین سلام ده تکر اتحیاتی بخوینه یک آوه ای دو دیان جی دیام 100 میلیون پره که نظر زارکی و شوینوی بده یعنی پری دیام پاجی هیه بده سر ترابه یا نارابه کامل سیدا پرسی انشالله خدا خیره و قبول کنه اینجا دعای و هیا سلام مام زیده مدن واجید کن دستی راب نیست اونجی دعا بکن خدا جو راضی به سیدا گو مثلا وقفه پرسی گو گده ام بیک هیه دو سندرومیه یعنی دیوانه نتمام و گده چی گوان زیده معذورن دبی روژی دیگره گلو ام دی نگره چوای ولی مثلا روژی بگیره قوتای هوا دیگره برا بگیره مثلا به نظام نیت آبونه ود بیزی روژی بگیره او نیت آخو نیته مثلا پاسیوی بخوابه نیته ایوار کی جای چه الله ازی رسپی روژی بگیره او نیت او بس نیت روژی و از نیتم سپی روژی منظم گرک ناکه بیا اما قصد که قلب خدا از سپی روژی بگیرم اویا نیت یعنی بس بله سیدا گو از نخوش شکری مهیه و گل روژی نگرم چای وانا یکی شکری هبه قلب خسترخایی هبه ببرک خسترخایی هبه تانسیونی هبه والحاصل یعنی که روژی بگه خسترخایی زیده و حتی تهلیکا که بلکی بمره اوی انسان روژی نکاره بگیره و اوی نگره لیکن اوی هر روز که بر هر روز که فدیه بده فدیه دیجی تاوی بری مثلا گوری امام حنیفی 4 کن گنم یا 4 کن خرمه یا 4 کن موشتر یا ana millet bu genim erzane teveki hali genim dadın genim vaktaki par bahabiye 4 kulma de niv kulma. İze iru külm ki du külm sev külm gelmiş ko perana ki fakir ki pe terbive. Jber viyal guri mevjal guri mesela خورما حساب کن پره بدن که 4 کل مویز خورما عجیب که پرد که ایجا لگوری آنا مثلا لگوری فطره حکومت دیانت یعنی هر سال تعیین که لگوری دیانت فطر کی بدن یعنی باست به یعنی ایک روزنا که ایجا تابی او که نی فطر جی بدن لگوری امام شافعی حتی انگوده کلم کی خورما بده باشه 600 گرم که مویزی باست بده باشه لیکن کلم کی گنوی فقیر چه به اداره خوب کنه yani ana az niv fıtır bidin baş yani perti olarak lgori imam Hanifiyaji mesela lgori xurma o mevjud شو her sal belli ki tayin kedi yani yani sen müsaade bede telefon hene her du jibat mani yekem kelam kem khairatın Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çoğun başısın. Hamş Xuda ra Xuda razı be muji baş. Başın size Xuda razı la. Neş keterasti التحيات زمان ما خوانديش لنا مجبير كده كما صليت امراض كان انا ممكن ام فكي او قدام المراه يعني نقل بغبي تتكابي وسوسي مقوة وسوسة شيء به يعني أنا ذكر أساسا أنا تقولين أنا طبعا بتكلم أنا جاء بيك بغيت إلى نص تحيات أنا تقولين ما خواندي عول صار ما خواندي أنا مش بيك كريم تحيات عول نعم تحيات بيك إيش تحيات كما صارت التلفزيون يا صار عليه كان خواندي أنا خواندي أنا عول بيا يا من نزان بير ونزان
Ya me xwendiye meşbir kiriye yani me vege hemî zanım ayetleri hani can meşbir kiriye. Hat Allahümme salli nizani bixwînî. Vele sonra pişti tahiyat Allahümme salli. Ez xwînim ca kama sayete suadım xwînim xwediye meşbir kiriye yani. Ha ka mesela pırsın inşallah. Hep da sonra me xwendiye ya meşbir kiriye me şafiye tariki. Ka mesela pırsın inşallah. Ama te xwedê bên xêr û xweşî de. Carekî dî Batman. Alo. Keremke. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Seyda selam Seyda aşkım size sevi. Aleyküm selam. Seyda soruyorum işte ezengelime. Bale. Seyda ezengelime. Desteme lingem teşi. Lingem teşi kreşte de asar Arabiye meştkim mecaini. المجد صف صنداري على كل صنداري وقراميشكم انقالينا. اري. المجد دربكم عجبا قبول تبيت قبولنا او عرباجي تعطيت سيدا نفع الشامبوره مابوره بريده شموتين والحاصل دريم نار حسن قدو سيدا فرسم ان شاء الله. قامت سيدا فرسم ان شاء الله. وهذا يعني جاي سوري كده sormuş ki inşallah. Kerem Kebra. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam gece teheccüde kalktığımda bir 15 dakika 10 dakika kalsa sabah ezanına oluyor mu teheccüd? Soralım Seda'ya inşallah. Teşekkürler. Allah'a emanet. Seda go yekci embecin durma malawi ailavi di bavine başı. O yüzden peşberi rehberi xaliti jwan dike durma peş edike o hoş dike baş dike. Tabii doktor miras و پارکه دوی چیزی که میگه یکی قش خود چی فهم نکه یک جایب زکیه به عقلی قارت چی خب دادن یک کداوی دیده دوی چوایز ایجا داوی به هفت کردن داوی به خراب جیت دی أنا تزاني باف كي هبه الحياة ومالي ملكي هبه يتنبه ومثلا زاري يشخا بخبتن يك دو سي چار تبه براخبن يا يك بخبته أو مال إزاريت قريش كي إبابة تيتن يعني أنا نظرة هنكذا مثلا باب الحياة به كيش بخبته مال إبابة تشتكي إبابة تيتن وقت إنسان كيش خراب بخبته ومثلا مال طوبك أو بده بابه خو قنجيل بابتك ومثلا نده براي خوي دني ناده إجا برا بيز ناولا تدايا باوي ما وتخربات كده وتطوبك إيه موت تبه في حق سيه يعني أنا دي إسلامي ده أزل ملكيته إنسان كان از بابه خو بقته هلا بخبته بخوي تريليون أجي حقي بابه ليتنا أنزاك باب فقير به نفقي بابه دستيه أولاده شواك أولاد صبيب فقير بن سقط بن نفقي دستيه بابا ده ای بافجی دستیه اولاده ده وقت اقول لكن که باف سرخبا مالی تیره یهبه ابیات شیخ خبتی قنجیل وان کره کاره اجرت خبات آخو هلینه انا دبی مثلا میراث داد مثلا باب و اولاده ظلم کی حرامی کی پرمازن چیده والله نه باب نابین اولاد عدالت که خصوصا تابی هنکی باب yani hinki bir zariyek mahrum değiliniz mirası o hınkacı tabi dedin var o hınkacı mesela tabi ziyade dedin ki ana mesela kitabı فخيدم بافكي مثلا اولاد كي ساقطه هنكي زياده بده يا مخالفه عداله نينه يا كي مثلا نزوجي هنكي بار بيولا يا نزوجان يا مزوجان يا هنكي زياده بده وجنا مخالفه عدالته لكن هنكا تماميلا ميراث محروم بيله وبدا هنكي تبا يا حرام او بابا كشكا سيل ولا وي حسابي بدن خدا اذا نادن كشكاجي والله ان اب حساب هر انسان روز قيامته في حسابي بدن خدا بيزد القرآن الكريم ده يوصيكم الله في أولادكم خد على حق أولاده وده خدا لوا وصيتك للذكر مثل حظ الأنثيين زميرارا بارا يعني كركيا دو خشكاية إيجابية خو قنادن خشكا وإيه برادا جها ويروزي مسلمان كاتيا بامد بي ولا براي ما يبتشوك ما بريمير جي حسكريا ما مالي خطاب سي تابو كريم وده برا شرف ياوي بو Paçı evi tapu her hüküme pari mebdeme. Anam ki nakin santin ki nademe. Yani yani tercih dünya kul ahiret etkin. Valla dünyada ne de dünyada khudiş çavida der ve da ahiret edece bir hesabı tabii ki bide khuda ve hakkı halqi bide. Sedem sada ve dahab telefonum hena majbur. Diyarbakır Kerem kam bxeyr hatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Onçavan başım. Elhamdülillah Kerem ke. دپرسه مهنه بله hocam پرسام لایک نخواش تاسیون شکر قلب از نخواش نکان روزی بگیره
و هەمونا مەژی وەرتنم بۆ کپارەتی ڕۆژێکیە بله و پرسا منە یەکژی دێ باب فترێ تیدیە خونێ ڕۆژیە بدە ئەولاد فەقیر بێ ئەولاد جێ لاو بدە ئەولادە خو تیدیە وارێ ڕۆژیە بە ئەولاد هەڕێ باو دێ بدە ئەولاد نەوسە ئەرێ کامەسیدا پرسێ ئینشاءالله هذه هي دعاء السلام عليكم السلام مردين كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام خوجم ام غير جيل مغوزي فرسك جوابكم كلامك مغوزي زي ما الجميع نشكر مجا عصري ما تشارك عسكر ما ام بيشتي قوم ملاي مر ابو بيشتي جارك وما كنت جاك دي رابو رقعتها في جاكر ماجي بيشي يقول رابو شبيه ماجي نقول سبحان الله ما خبر ما دايما قول اشتاقوا ما فهم كلمة قول خطيق قول رابي شبيه قالك هيك نبي سبحان الله بيشي ايه قول بدي قول رابي بيجي رابو بيشي قول مجمشا قول كل قولا مجينا قول مجا ما شي نبي جاكر دي مش قول سيب بس نكاد شاوة يعني وين جرابون بيانا ولا ايه؟ اه بيشي ام جرابون ام ويوش يبون ام جرابون شبيه كامل سيدا برسن ان شاء الله خدش ولا زي بين خير وخشيده ان شاء الله سيدا قو الشافعي مدارم جامع تابعي مذهب امام حنفي امام حنفي سجل سهويت كتدي اصولا يجيكو تدي عود سجدر داوي فاتحه وداوي سلام ده دبي الشافعي دي هم فاتحه دخول داوي سلام ده قاده دان سجل قاده دبي قالوا شو تابع امام كارن تابع امام يجيبن اون كارن وقت او شو سلام دا او ني سلام بدن او عندي او كناك سجل سهوي ناكن تيما زي امام الشافعي دا يعني امام حنيفي او تكن صنع التحيات خوين ديسا مثلا السلام دن نكارن تابع امام جيبكن اون كارن مثلا قولي زي امام الشافعي قو السلام دا عندي سجل سهوي بنابن يعني لكن سنة مر وقت امام سجل سهوي ببه مروي تابعي ولا قوة تشكيل سيدا قو ديام سركات نظر كديه اولاد بري بده دكبه بر نظراوي انا اولاد göre pere bedine ki bir arsa bir pereyi ottun nesra kubde bir vizi bir iznavi bedin çinabe madem kuyi nezir ki geyla ev bede evana bedine ki ya bir İslam evde meşber tevabedin çeydi be yani سيدا قو از معذور من عرب سر عربي دمشق انجليه سروي عربا خو المش بكم قال له المجاهدين تاني درا فدارن جامي بلكي نقاط كان رأيني خصوصا مثلا عربا خو المش بتشوي كن كار بس سجده به نكارس كل سر عربي المش که گره sola خو sola yöneciz ve gerisi piyokdar ki olmuş ki yani sol giyda ve o necaset beraber ve hamile necaset sola خو دين عربي ötüşkün olursa Arabi Sedago dedi ki teheccüd namazı sabah namaz şafaktan yani. 15 dakika kala kılsak olur mu olmaz mı? Şimdi teheccüd namazı imsakla beraber azan okunmadan teheccüd namazı olabilir. Hatta Peygamberimiz diyor bir insan mesela teheccüdleri kılıyor, azan okunuyor tabii gece ile gündüz melekler birbirini değiştiriyorlar, nöbetlerini değiştiriyorlar. Yani hatta mesela şeyden giden mesela yerden göklere giden melekler şahitlik ediyor ya Rabbi ben gelirken senin kulun namaz kılıyor. Gece gündüzün gelenler de ya Rabbi biz geldik senin abdın kulun namaz kılıyor diyor belki daha iyidir yani. Size gut tahiyyatı edhuinim Allahümme salli nizam bukhinim. Gulu çavay. Çünkü ana Allahümme salli as-sah olan guri cumhuri ne vacibe. İmam-ı Şafii görüş ki hedi yani yeki ki Allahümme salli nakhoyne lemeceyi kabul nabe. Lakin Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve bece bese. Yani ma yeki ki nizam ve çavan zande etihiyatı zani Allahümme salli ala Muhammed. Hazan gibi ve ali Muhammed ne vacibe. Yani vakti ki ne beceyi lemeceyi mermi karbi batale. Kurtası ve herkes karbi. Yani koyun ki. Odu ve kamasayet. Yani ne vakti lemeceyi insan en az insan şahab ki vur roje sad salavat ve sel peygamber. يعني ما اللهم صل تاني بيجي بس اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله tabi evya sünnet yani sünnet beli Sedagos nahoşum rojin kanı bigrim şuğe o kafaziyet fakirim yani fakir kan karabda xodali teklif nake lakin vakti karabda imkanı hebe pişkici imkanı hepsi çıkabda
Yani imkanı hebe tabi mesela gori mezhebi İmam Hanifi de imagua fıtır gibi de. O gori İmam Şafii gokte ni fıtır hinga gokte çariye ka fıtırı. Ücekülü tüne ve çariye ka fıtırı mesela kulum ki birinci ya kulum ki hurme kulum ki mevcubi de gori lisat şeydi. Seda go bav gelo kare fıtırı habde evladı khoy fakir. Ana de mezhebi cumhuriden kare bide. Bale. Mezhebi İmam Şafii fetva ki bir tank he gote kurs bab ayrı be ne sakat be ne nakhas be. بخبته و بخبته جی بخباده خوشی اداره خونه که باف کاره بده که تک فتوا کی امام شافعی سیدا گو امام لمیجا چارکتی و لمیج کر رابو آب پنجا ام جی پیر رابون گلو چای حکمه yani kuvun zanbun ya penceye göre urana buna ya ve runistimana hatta imam belki güzel şüphe ve kare hatta şüphamın belki ya çara evet rükata ke ve runis behra selam diyor jivanam farkat bikin evet selam bedin Libya imam nasakin. Lakin kuzani ya pencaya korabın piyal mizan batal. Çünkü yani imam raskutiye. Böyle seydam des temaşvan ki براستی زواج دوی نابره بیجم طلبا دعا کردیه گدیوی 3 سالی کانسرم سیدا خدا شفا بجرا بشینه و دنگی مرچه مسلمان کنه دعا بکن که بتوی نخواست مسلمانه و شخو جویراجی. بله سیدا. سیدا بده پرسه مهنه یک جه المجلس دعا حیات چوختی مالک عرب که. أنا المجا صدقها حتى نيفس حد نيفرو بمنا قدر نكبة مثلا أو كا زوالي مرف كارب كسالت. بله آد دیاست بی وقتی آزان تی خواندن روزی آزان نقدم فترة خوبت کن قالوا چای. المغرب کی؟ المغرب بله. زرار ناکه. Yani mesela merv kelime azanı tekrar ki hi فترة bağıştıra. Lakin hemen azat خواندن peygamber hatta dua ki rahma Khudaylan kesabek zud فترة. بله. يعني هنك يعني حتى لما يجيكن وهي فطر مثلا يعني فطار ولا بقولت كي أب جيبكن باسترا وهي الميزابكن هي tam yemek yok. بله. سياد بي مرز زيادة تربابك يعني مزلابك يا إي وليا مرز جوان همتي بخوازة جائزة يانا. أنا همتي جوان ناي خواستن. لكن tabi merve hara beyara bitti خاطري وان ذاتاك. فلان عشيم قديني فلان قنجيلم كي أو تشيد به لكن وقتها مروج مريا استعانة بخوزة حتى متري عالندين دبا الشرك يعني خدا عز وجل مثلا مقتل الميشكم نبني إياك نستعين يا ربي يانز ويانز أم يردمش تدخوزة يا حصرة وبيغمري مدوي إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله وقت تتشكي خاص خدا بخوزة وقت تيارمي خاص خدا بخوزة يعني بله سيد بي بيك سيحب صوندا بخوين سرهب والله بالله تالله ام بيجن كفارتي وشي لا يخ صوندا خوفا قال كفارتي يا وده فقيرة تيرب كسر اسمه إباري بيمكي حشك ياجي يا وده مرفا بجلب كي يا وي كولا كي azar بيسخ كولا anatını Kuvana jinni karıp ki kuvvata yüne gize bir sero roji bigre. Bale. Sed be yek bav ki sinir digre o keril xod xe o xod kuje günahı çiye. Valla günahı Peygamber Aleyhisselam bir ek intihar tken. Yani ev buvi alet ek intihar ke ev buvi destide ve harın cehennemi o mukhalleden haliden fiye ebedi cehennemi da ve na'uzu billah. Tabira Peygamber olsa o peygamber servan lemeji netkir. İnsanı katilip ke intihar ke hatta günahı yüzeki dine bikuze mastera icanın tabi ulema İslam edin belki şuura honda kirber seyilmeyiz ki. Yoksa şuur honda nakir gelmel seyilmeyiz nek yani. Seyadi be ademin dehro damdike piştivi khun ve laketin khuna reş ezkan meşki yana. Ana mesela de roda ve eğer haft roda ve روكيا مدكي وسط طاهر تميز منه ودودا لكمين احتواج لكارتن او بلا عباده خب كلمه سيد بي حنيفين بش لمجا عصر قارن قضا بكز حنيفين مذهب امام حنيفه ده بس عصر كان وقتها كراهات دان كان قضا يجيب بل سيد بي قال بهمبر برا مره قاره ختم ياسين قران بخوني انا قران يروجي مدرسه طلبه خدا دوی مسجد در باز دوی قرآن کریم
صرف عبادته و صرف جبوک مرپی خدا ناز که قرآن کریم نابا آلت کسبک مرپی پرات توبت که به قرآن کریم ختم و یاسین و خدم صالح بخوینه به پراب شرعا نجایزه نه پیغمبر توصیه کرد نه اصحابیه خوندیه نه تابعینه نه وان امام مذهبه یک حبکیش امام مذهبه فتوای ندانه برای قرآن نکن آلت پولو پرانه ساد بر لمجاز حال تزبیه 4 رکعت بیه مدور رکعت رئیس بیه کرد 2 رکعت جی ایواره کرد yani gora Valla mica salat tesbih çağır kadı. Merd duab kenabe. Yani dokiye da üç evet dok. İzle evnaben serheb yani. Gere çi. Gere serheb kene. Gere serheb ke khiravi da pırta. Debi Kur'an be Arabi te xwendin ez manayı nizanım be persayış fahm nekir. Qeyd bim khiravi hetun çıkıyor da. Yani Kur'an-ı Kerim vakti merbi xwendin manayı nizam beji khair jiraye. Lafzı Kur'an'ı be xo xwendinawi مثلا پر انسان دی سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا حول ولا قوه الا سبحان الله بحمد انسان بی معنا و انسان لكن دیسا خیر شيء خیر ای دبی سر insana cin hebe mere çafam beke o mere çavacı خلاص be ana cin tabi الگوری حالی انسانه هنکی انسانه tabi به جنارا مثلا علاقالیne ki cinas خرام سخر کنه هنکی جناح da مسلمان کنه بوهان داد زان لكن مرجي حالي إنسان فهمت كه سنق نظر لك هدي أخو سير ليش بيا جن مساعد بونه بليانه بوي هوي يعني رواج جن خلاصيان الجناجي بريجي مثلا أجر آذان بيخوندن مثلا وهو إسرائيلي تري عالمي عصر عالم كي مازن بيجيك آذان لي بيخوندن مثلا بكن تلفون كي تكرار بيخوندن جن جيد ربه çünkü peygamberi mede bir vakti azan teyxwendin şeytandır ama tabii avana misal insan dibin cin şeytanine hatta mer goyvan da ji azanım da pir baş hadi sevle ser piştavan haft caraya 12 cara ayetül kürsi bxoyne tekraren faydayı pire. Bele sede bir vakti mer isqat bide mere niyetiya çiye o bir de merdeki ana isqat ve kefareti rojiye ve sonda yani mervi isqat bile kefareti sonda şungaveli mego roji tabi bedeli roji fidyayeti bidi o fakir sondaj bir de fakir evci de fakir mervi bir de fakir fukara ve talaba kusana zekat onların evet sede bir promosyona banka çoğu promosyona banka gereği aynı vakit zekatı bir de fakir yani harame او فايزه يبره لكن مالك حرام يمكن مالي ذهب خوي مال نازنا كجي يكون مستحق زكاتنا قرب دوام افجي وصايب بروموسيون جي بله سيد بي بيدكا تشليني يعني ولديه تشلرو قالت دوام كي براي دبيجا ام بيسترو سيرو زهابو قالت بشتيش خول ميجي خو يعني يك سحت كي ولدي سحت كي صونا زيابو خويني نديك خبسول ميسبك روكي بود بك حفتاكي بنا لازم الى تشلرو ده خويني ببينه قول مثلا تشلرو خويني اللي يقولي مذهبي الجمهوري خوين دوام كجي خب سولم عبادت که مثلا امام شافعی ندبی حتی 6 رو حتی 6 رو خوين دوام که شیستیه و اندی خب سولم سید به بیرک گلو کارنش بیرکارا امامتیه بکن فرقا نابینا مذهب شافعی و حنیفی هدوی واریده انا مذهب امام حنیفی دبی بیرک را امامتیه کاره بکه لكن خیر جماعت اجرانای بله تا مذهب امام مالک دبی نکاره بکه اما مذهب امام شافعی و مذهب صحابیه و دو حدیث ثابته که پیغمبر ده مدینه منوره حضرت عایشه کی محلات پیره که دانیه امام کاره بکه و خیر جاته و تشکیش نو سیاد بیش بکن من گده شیر دایه لمجان مای قضایم demek devam ki şir daye de nabere de çi maya saradına demek gelo lazım es fidyeci bidin yani kuş bu şir daye ne bu hamle mabazi ne khoşen devam ki ne lazım fidye bidin ne lazım evet دبی چیکا جنابتی تبو سنتی فرضی من اگر چواد گری غسل جنابتی غسل جنابتی سنت و فرض به bütün نه نه سنت و فرضی چنه yani یاد بیجا فرضی غسل چنه فرضی غسلی بری دونه یکی niyet yeki bütün vücuda mer şilbi av ya farzı indi ya sünnet ve ya farz yani sünnet demek merberi cenabeti dezmeyiş gibi gire o mesela mer secar gire o sünnete lakin car gibi cüd tefsil bu car ki farz böyle sebep Türkiye presi soruya direceğiz Türkiye koyunu az ne kan var garinim kurdi
Debe selamun aleyküm hocam, ben bir özel güvenlik işinde çalışıyorum. Sadece bir gün gündüze gidiyorum. O da tek olduğum için öğle ve ikindi namazlarını kılamıyorum. Eve gelince ev Müslüman ki nasıl telefonu kapat kimse nasıl Kandisi yapıyorum. Pırsam yüzçü. Ve hasede bir ete mali kazatım. Telefon çavataya girdin. Zbanım hat girdin. Debi estem mali ikindi namazını kılamıyorum. Eve gelince kaza yapıyorum. Bu konu hakkında Seyda'dan bir bilgi alsam güzel olur. Acaba bunun fetvası nedir? Şimdi bunun fetvası yani namaz vaktinde ile kılınmalıdır. Yani hatta mesela mümkün olduğu kadar mesela öğle ile ikindi üst üste kılsa da yine fetva vardır. Lakin mesela zamandan tehir etmek niye kılamıyor ki? Yani her bir namaz için 2 dakika, 3 dakika kılabilir yani. Bəli, seyret bir ki perexo ema danacemin. Pere ema ceme. Meci peri bir iznaş xor şoğlan mukar kir bijer negotiye. Mukara iş xor girt. Vakti ki pere xoş xoş peri tsabedim iyi. Böyle. Demek ki o çavayı. Yani ana emanetin yek perexo da bamerif. Yani göremerim hafıza kılay ki bir sıkıntı da bad damen. O perahun da ve peri bideki. Hunda ne bir peri. Hunda ne bir vakti şeyli o jera o peri bideki ama xanti خواستایی بده که سراناک. بله سید به امام لمجان نیرو ام بیجین. وان مجیب دزی. اشکره بخوینه بدنگ بخوینه گلو لمجای خراد به نابه. لمجای خراد نابه مکروه لازم سجا سویب کی انا. لگوری امام حنیفی گر سجا سویبه. یعنی یکی که مثلا لمجای که سری تیداتی خانده بی آشکارا بخوینه. آشکارای بی گزدی بخوین تابی مذهب امام حنیفی داد به سجا سویبه. Şimdi hocam babamın amcası miras bize verdi. Aynı anede 5 kardeşiz. Babamın hakkı var mıdır bunları kendine almaya? Nasıl ben anlayamadım? De babamın amcası mirası bize verdi. Yani kendin mirasını. Evet. Yani onu varsa... Abi babi. Abi babi yani varsa... Dayvan çıkıyor koy. Ne de biraz da gede biraz yiyor koy. Ne diyeyim? Ne dayı? Miras. Ne miras ya? Mali xoda. Ev hediye okey. Babam dibi hakidu heya na. Na. Yani o bedeki yekizlerin bedeki de dedevi yani. Debi selamun aleyküm Seyyidi aleyküm mesela mecaz bir imsak yere o güneş pazarı onu sonra olur mu? Yani imsaktan önce 10 dakika, güneşten sonra 15 dakika da ben abi. İmsaktan önce de olmaz, güneşten sonra da olmaz. Güneşten sonra kılsa kaza olur. Lakin imsaktan önce kılsa namaz kabul olmaz. Böylesi de pırsı direce biraz sizi bukuyunum. Selamun aleyküm hocam, oğlum aleyküm selam. Oğlum kronik akciğer hastası ve eşim de onkoloji hastası. Hani kanserdir. Şu pandemi zamanında cuma namazına gitmezsem sağlık amaçtan dolayı bir sakıncası var mı? Ve ayrı yeten de çocuğum kronik akciğer hastası cuma namazına gitmezse herhangi bir sakıncası var mı? Dimnimize malum şu an Covid. Onun için bunun cevabını bekliyorum Seyyida'dan demiş. Şimdi mesela bu hasta olan insanlar cuma namazına gitmeyebilirler. İcabiyatlar ne hoş Seyyida? Ha bu onun bakıcısı. Eğer mali, o diğer ne hoşi bine mali evce gede jinavi o gedi pek. Yekci kanser, yekci kronik ne hoşi. Yani hizmet avana ki. Her hizmet avana ki yani ya. Hizmet avana ki o tersa ku ne hoşi bine mali Seyyida. He. Yani ana hizmetkarı ne hoşa mesela karın için cümleyi. Yani ilk ne hoşun bu o ilk hizmet avana ki. Çünkü her an dövek çıkıyor serivan. İhtiyacı karın açılımcı. Beli. Sadece biz ameliyata katarakı bu. Yani çavda ameliyat bu. Ne gelo çavi koşul nekim. Desmeç bir gün de ben ne abi? Ola kişinin ne ki gayet teğmen bir güreş ver. Kuzur acele ne usasıydı? Hocam camiye gidiyorum millet abdest alıyor. Selam veriyoruz uygun mudur? Uygundur. Yalnız mesela abdest aldıktan sonra selam verseler olur ama o abdest alma zamanında, yemek zamanında, tuvalet zamanında selam vermemek daha öyledir. Mesela selamun aleyküm mesela vakti Esma-ül Hüsna merhaba bukuyni embi mesela ben sedu hafte carat tuqdus navi bikşini bukuyni nekhoş rahat de begod şükür heyana. من نبي يستينا يقرأ. ده نبي يستينا. دبي
شیر کری او صابون چه دکن گلو مره کاره پیس بشو حلال شیر کری نجسه lakin kubkin sabun tabi ev ihalet yazıyor. Madda videgisi madda gidini zararına kâr. Böyle dibe silah tatvan edigarın biremin o jina xol mecna ki jwar dua bkin be tamaşavane me dua bkin. Qadil meji bu an şirim ki xalit ala beyl mej yani kesine be. Dibe maaşı işsizliği ise bekariye. Mele bigre caze ne caze. Fakir ve caize çimana caize. Yani tüdi devlet deyiş koy. Dibe selamun aleyküm hocam kaza namazlarımızı niyetinin sünneti Resulullah dersek kabul olur mu? Kürtçe anlatırsın sevinirim. Çavadı beyim feham nekir. Dibe sünneti Resulullah kay sanki vardı bece. Yani dibe sünneti adıkın kaza namazlarımızı niyetine sünnet-i Resulullah dersek. Na, çıksan ne çıksın. Yani dibe kazadı ki embe sünnet-i peygamber. Yani kendi sünnet-i peygamber var peygamber. Peygamber el-mecli ne bu ne kazak. Yani cari meclis sevaki da mı öyle kazak. Dibe ezkarım zekati bidim la ve qiza xwe qizam zimbiye. Şunebiye. Bir de layığı. Log fakir ve bağlık ve karabdi. Size persidreyeceğiz lazım okuyayım Türkiye. Hocam abdest niyet ediyoruz. Onun dışında bazıları sürekli kelime-i şehadet getiriyor. Bu nasıldır? Yine prezidentke ve ayeki. Yani mesela tişkiyse mesela sonra merb de smej bigre kelime-i şehadet bine başa. Südina nizla bu khoyna dua ki merb khoyna. Hatta Peygamberimiz medve haç derece cenneti cevana verdi. Radiyetü billahi Rabbil İslam dine ve dua khoyna o kelime-i şehadet bine. Yani hayırı per yani. Ve ikinci soru ablam doktora gitmiş gaz için domuz yağı içeren ilaç vermişler. Kullansın mı? Valla eğer ilaç olsa gerçekten onun alternatifi olmasa kullanabilir. Ama alternatifi varsa kullanamaz. Debe bir sadaka vermiştim onun etinden ben ve ailem yiyebilir miyiz? Demek ki kurban kidayı. Yani farz ve nezr ve nikara. Lakin ne farz ve kara bu. Debe harba Rusya onunla kere Persiye biraz sonra telefon siyasi yap keseydi. Harba Rusya. Hocam normal banyo yaptıktan sonra abdest almadan namaz kılınabilir mi? Yani gusla normal banyo. Gusla kod şu ne cenabete. Yani insan ki gusla khaline vakti günne bir cenabet. Ne cenabete sida? Günne bir cenabet gelen niyete desmeyiz ibne. Niyet neyine nabe? Anlar cenabet ve niyete cenabet işkıntine desmeyiz binde hep şeydi be. Ama ne cenabet? Ne cenabet ve niyet desmeyiz neyine nabe? Sida dibe cin misalti mi bune bişe براسي وقتی راد که مدمن عالم آخه dibe کاز چاو جوان خلاص فهم. Ola buna alema ısrar giderinde ama alema onda. Yani mesela خلاص buna cinna sureti felak ve nas. Kur'an Rabbi nas bu من الجنة والناس. ومثلا tabii azan mesela daim bir kondun. O ayetul kursi felak ve nas faydaline inşallah. Sida gavkandan pırsaki temaşa fizik وقتی زهاب کار روزی مجبور که یا پرده گلو کار روزی بگیره. چلی نه کار زهابیه. Roji kare bigre. Roji mesela insan ki ana bir cenabet ve o şabak daya hil mesela icabet xavda maya kare niyete koyan roji bine o pasçı cenabet akıllı. Böyle. Seydi bir selamun aleyküm Seydan sorumluca kayınbabam çok haksızları gördüm. Hala devam ediyor. Yanlarında kalmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Yani kalmama hakkım var bir nevi. Onun yanında kalma. Senin kocan seni ayrılsın. Yani hakkı var yani. Yanında kalmak zorunda değil. Göre. Seydi bir zihnamın tiştni ne hoş meşguldü ki daimi. Az hasicdim براسي از شبكة مجبوز فيها خلاص زين هاوي مشغول بها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك بدعائي بك يا مقلب القلوب قلبنا قلبات بويدنا بدستيده يا رب قلبim daim ser taat ve ibadete xubeli ve dua devam ke başı. Böyle seydi bir bavim her mehme aşim dikşine henki ciban qedeyle. Jo ve cir gohaltine. Tabii bankada muhtemelen şoğul eci. Faiz dişkuli ne var? Yani ne varsa muamele faiziye gelip bankada neyle? Dibil meja işa mere bişef saat dudab ke çavaya.
الميجا إيش حطك سبق ندب دبا حتى الميجا إيش مر زمان إنك تأخير بك حتى نيبي سبي بلا السنة çünkü şevz bu derece mesela hatta sebek mer bel mecmine mekruh ica mesela meca işengi tahirin başıyor ki mesela tecil ayakta o traberi sebek ibke işe zücü ibke بله سيدا فيها تركي برسية ديسا دريجة بكو دريجة لازم تركي بخوين شو برسية أضاوية سيدا بي emekli maaşım bana yetiyor. Günde 5 vakit cemaate namaz kılmak mı faziletlidir? Yoksa tarlada ağaç yetiştiriciliği yaparak orada namaz kılmak mı faziletlidir? 5 vakit cemaate namaz kılmak tarlada da namaz cemaate kılabiliyorsa iyidir. Yoksa mesela bu namaz hiçbir şey namaza yetişmez yani sevap. Sida persevi haftadan hiç persevi cevap persin de bir küçük vakti şiiri yani bez barxık şiiri küçük khuyna goşi çavay. Goşi halal lakin müddeki merv ve evbke. Yani mesela neyle işte haram xo he merv. Ma şerşke bu. Böyle ma tavsiye hoş razı be inşallah. Razı be ecmaîn. Tamam şavana heja bqasi dema ma gırt براسيمه persevi bersvavan da hatta انه شازه دقا perسibun jepevman حتى هفته كده بين خير خشيدة أما أخوات سبيرين ربي عالمي خداي تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.